ngaho dufashe gusoma tuganira ijambo ry'Imana. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero kandi kongera kutugirira icizere tukaboneka hano. Imana baheze umugisha. Kuwa gatatu narindi hano kuba mwarongeye kuzifuza kutubana. Imana baheze umugisha. Dushimiye na mugenzi wacu urangije kubwiriza araboneka, yari afite urugenzi. Imana imuheze umugisha. Ndashimira Daudi nawe twarabanye kuva ku wa 4 kugeza uyu munsi. Ku wa 4 twari dufite igiterane Kasarani kugeza ku cyumweru. Nataha ejo duhurira Kayore, uyu munsi duhurira hano. Nawe Imana imuheze umugisha. Ndakwiyegereje ni inshuti yanje ya bugufi, inshuti n'abavandimwe twabonye baririmbyi bahariya hirya. Imana baheze umugisha. Uri umuvuga ubutumwa ugakurira ni korari, uzubona umwanya wo kurepeta. Hari indirimbo imwe nabonye utazi, nabwiye iwacu ndamubwira ati ducunge Nyarwaka turebe ko ashobora indirimbo uboneka. Kujya niko wavuga ngo mba muri korari ububeshe kabisa. Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa 25. Timoteyo wa mbere ibice 5:25. Yes. Tuganira ijambo ry'Imana. Uko niko n'imirimo myiza Uko niko n'imirimo myiza hera kuri 24 sore. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bikabakurira mu rubanza, kabinjiza mu rubanza. naho iby'abandi bigaragara hanyuma. 25. Uko niko n'imirimo myiza igaragara hakiri kare, ni nako n'imirimo myiza nayo igaragara hakiri kare, ndetse n'itagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka. ndetse n'itagaragara nayo tishobora guhishwa iteka. Luka 13 umurongo wa 25. Ahambere twasonye ni muri Timoteyo wa mbere 5:24 na 25. Luka 13:25. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho, muhagaze hanze, muvuga muti, mwami dukingurire. Azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho muturutse. Amen. Subiramo uwo murongo kuko sinkoresha umwanya munini. Yego. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, nukuvuga ngo ubunyine umuryango urakinguye, namwe mugatangira kurukomangaho, namara guhaguruka agakinga akaba aribwo mubona kuza gukomanga, mwananiwe kwinjira hakinga, muhagaze hanze, muvuga muti, mwami dukingurire. Azabasubiza ati, azababwira ngo simbazi, sinzi naho muturutse. Amen. Mwumve imbere. Mana guheza umugisha. Inzira ngo iraruhije kuyinyuramo ntibyoroshe, iyi nzira we iraruhije kuyinyuramo ntibyoroshe. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo buri nzu igira nyirayo. Kanisa rigira revera waryo, umuryango ugira perezida wabo, ikipe zigira coach wayo, umuhanuka agira shefu, inzu ikagira nyirayo, ijuru naryo rigira nyiraryo. Timwumvishe ko Nyarwaka ayoboye ino korale.
niyiwe tahoza ati atamuciye ngo bapfe kumwakira atukuze asifiwe. tugiye kuganira ijambo rivuga ngo buri nzu igira nyirayo. ni ukuvuga ngo sinshobora kugenda ngo ninjire mwa runaka ntori ikintu atampaye uburenganzira, ariko mu wanje haba mu gitondo haba nijoro nemerewe gutora cyaba icyanje cyaba icy'umwana, ngifiteho uburenganzira kubera kuko ni mu wanje. aya magambo dusomye mu gitabo cya Timoteyo, Paulo yandikira Timoteyo ngo igihe cy'iherezo rya Paulo cyari cyegereje, yifuza gusezera uwo yatoje yari yarasigiye inshingano z'itorero ry'Efeso. aramwandikira ngo Timoteyo mwana wanje nkunda, ko ndabona kuko igihe cyanje cyegereje, kuko mu minsi iri imbere tudashobora kuba turikiri kumwe nawe. mu minsi iri imbere ko ndabona kuko tutazoba tukiri kumwe nawe. yabanje kumubwira ku gice cya 4, aramubwira ngo abantu bazohinduka ngo bayihakane Mwuka Wera, ngo abantu bazova mu byizegwa ngo batangire guhakana Imana yabo. aramubwira ngo Timoteyo, namenye amakuru ko mu itorero habaye imanza. aramubwira ngo nubwo habaye imanza, ku murongo wa 20 iyo bavuze ngo umuntu nakora icyaha ngo uzomuhanire mu ruhame, ngo kugira ngo n'abandi nibabibona ntibakongere. ago twe turi mu kuja gutenga umuntu kamujana muri restaurant, abashumbaga umuntu bazamutengera ku mureti ku cyayi, agize kuba yakoze icyaha umwongeye icyaha icike. aramubwira ngo Timoteyo, umuntu naramuka akoze ikinyuranyije n'amategeko uzomuhanira imbere y'abantu ngo n'abandi nibabibona ngo bazotinye kubikora. aramubwira kuri 25, aramubwira ngo nubwo bimeze gutyo ngo uzitonde guhana umuntu wari we wese. icyambere ngo abantu bamwe ngo ibyaha byabo bigaragara rugikubita, abandi nabo biza bitinda kugaragara ariko kumwisha bizagaragara. kandi ngo ni nako n'imirimo myiza imeze. hari igihe uzi ukora neza ugategereza ko bagushimira ugaheba. aramubwira ngo uzobyitondere, bamwe muvuga kuko ari b'abanyabyaha, abo tutazi nibo benshi, abo tubona kuko ari bo bagizi ba nabi, abo tutazi nibo benshi. nubwo ibyabo byamaze kugaragara, ariko nabo bitaragaragara bizagaragara. haleluya. nabo bitaragaragara, nubwo tutarakumenya kucyo wakoze, kandi ukabona wataramanya n'abasenga n'abazabere kwanti barushe bakubona, nubwo tutabizi hari umugabo ubizi. uwo ni Yesu Kristo. nyirizo Yesu Kristo ngo yari arimo yigisha, ngo aragendagera mu muhanda atangira kubwira ngo abantu ubutumwa. ngo abantu bamubonye baramubaza ngo ese ngo abakizwa naba bameze gute, barangana gute? Yesu Kristo arababwira ngo nimuze mwijire mu irembo rifunganye, ngo kuko hari igihe muzifuza kuricwamo undi muribona. hari igihe muzifuza kuricamo ariko nti muribone. arababwira ngo ibi byose nubwo bimeze, nimubona nyiriza arahagurutse akinza urugi, nane shimwe ko izokinga igufurira izo bari ririya mugitondera. nimubona nyiriza arahagurutse ashizeho umuryango, bamwe ngo nibwo bazotangira kwitera hejuru, batangira kwirukanka ngo bakomane, ngo azobabwira ngo simbazi kandi sinigeze no kubamenya. kandi twarabaga mu gatatu, kandi twarasengaga ninga, azobabwira ngo yaye Gwino winjire inyuma ni habi, gwino winjire we.
Gwino winjire we inyuma ni habi gwino winjire we koza muri Imana icubahiro ndiyo haleluya umuryango Yesu Kristo aracawukinguye kandi awukinguranye imbabazi n'urukundo aracakeneye ko abantu biyana bakinjira mu rurembo Siyoni aracakeneye ko abantu bongera bakagaruka ariko abantu bari mu gutegereza ngo bazokinge namara gukinga uzokinguza iki urufunguzo rwo mu wanje ntaguza ariko umwana wanje w'umwaka no mubwira ngo leta kifungu akamayizana siko bimeze niko nyiri inzu namara gukinga turi mu kubwira abantu ngo nibahindukire reka da ibiti byarumagaye wabwira umuntu ngo nagire reka da ko turakubwira kuko ibyo byose nubwo utawuzumva hari umuntu uzokinga umuryango kandi namara kuwukinga iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata iyo mbimenya we niko muzoza mvuga nuko basitera hejuru akazavuga ngo yabimenya ngo abandi bagazamubwira ngo tuje gutarama ngo akabisuzugura bamubwira ngo turare mu cyumba akabisuzugura ariko uwo munsi uzotangira gukomanga hari uzovuga ngo iyo mbimenya ko bazokinga ruriya rugi mba naraje kera nkinje iyo mbimenya ko umuryango ukinguye mba naraje kera nkinje tuzatwemera ari uko tubonye nicyo kitugoye twemera ari uko tubonye kugira ngo wemere kuko Kristo azokinga urugi n'umunsi bizoguseruka imbere ukabona amaso yawe ukabona kuko usigaye wenyine uzotangira ngo iyo mbimenye buri nzu igira nyirayo kandi ya datayo aradukingurira twatwemereye ngo twize twinjire umunsi azohaguruka wenyine ngo agakinga fine aracakeneye abasambanyi ko binjira bakababarirwa aracakeneye abarozi ko binjira bakababarirwa aracakeneye abanyarugambo ko binjira bakababarirwa aracakeneye abateranya ko binjira akababarira aracakeneye ingera zose ko zinjira akababarira ariko nubona ukomeje kwikomeza umunsi azohaguruka agakinga uzokomanga uzokomanga Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Turi kumwe. Yego. Ko mwatushe cyane ko murakurikira. Ko turakurikira. Cyangwa niki nawe mufite. Oya. Amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi yabizera yejeje ibyaha karande akura w'inzandiko z'imigenzo nayashimaeza amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi yabizera yejeje ibyaha karande akura w'inzandiko z'imigenzo nayashimaeza. Haleluya haleluya ko nukuri ugahaguruka ukamuvuga ngo teme mfite ngo ndigisha hejuru yo kureka ubusambanyi aho ariko ukarambirwa nuko wika hariya wasabye namba z'umukobwa wari wicaye mu materaniro ukamwandikira message y'amapepo tazinjira kwa nyirinzu uwazokomanga. Paulo yaravuze ngo mwe nabo bigira intumwa ngo ariko sintumwa waguruka ukavuga ku ngeso hari umuvuga butumwa mu giterane cy'abayumbe hari akasarani twari turimo yaravuze ngo teme bamuhaye ngo iraguye wo kuko ntiyo kwigisha ikintu ngo atarageraho ngo ubuzutse
atubuzutse sindabugeramo none kwigisha ino teme birangoye kandi neza umukurikiranye ntiyabutinzemo cyane ariko aja mu yandi kubera kuko nyine yari kuvuga icyo atarageraho ariko twumuntu ari mukwamaguruka kikangaza ngo wamufumuwe ngo wamuroziwe ngo wamukiwe yitwaje ishupa hanga ngo azashamburi uri umurozi kabuca kwanza wowe tuzogucamburi akamaguruka kamakanga abantu akabankintara akazarunduma yagira gushya kubita guca umwe twarajanye ahantu twadutama arambwira ngo yabonye igihe sawa tugenda ndamwanda kureba tagiye ko fata nkiyobo ndabizi akazi nabayemo ndakumenya wewe ngo dukubita cyo twa ngo abonye avoka ubonye ikiyo ngo abonye avoka baguha umuceri ikirari cyamuzimanye namwe umbwira aho rinda guhudumia kugeza rishe kuko kera nari nabonye kuko nta kintu yabonye wagire gucya atavoka urashonje ikwe tekereza ngicyo kintu yego rirahaba byo nahaba bashobora kugutegera muri avoka ariko narebye wacu avoka vuze tisawa yihamagara ntacyo nibihari nayo nyirinzu umunsi azahaguruka agakinga umuryango moja muzobona abantu ko turababwira ku neza tukababwira ngo nimuze musange Yesu yego zabaye ikibazo kukubwira ngo wihana ubusambanyi ni intambara undi mwongera kudutumira bakubwira ngo umurozi niyihane ngo baratwimaga tute mfite gufungura ko muwanje kandi muzogakurikirana bundi se ndimuzamwanga mwamara mukadukurikirana mwe yaravuze ngo icyo nyangira curanga twumvisha nyangira ni icyo ngicyo atukusi bwira mugenzi wawe ngo buri nzigira nyirayo urisu igira nyira kandi umunsi azokinga ntahuzinjira umunsi azokinga ntakwinjira nzigira nyira no kweli wari wabona umuntu kiyateka yafunga inzu kujya nikiwe kigaragaza ko kiyateka inzu ari yiwe iyakinze abakubwiye ngo inzu ni yanje izifite nyirayo aho twatuje hagira nyiraho ntabwo uzoturuka mu kabari ngo winjire tuzova mu busambanyi ngo winjire tuzova mu bugambanyi ngo winjire tuzova mu burozi ngo oyaye aho kuri iyo nzu hariho umuryango wa bariyeri uzobanza ugacekinga abantu hari umuryango uzamubona niyo twigiye kwinjira mu supermarket bazabanza bakadusaka hari umuryango tuzamuza gusa ngo wamupfa kwinjira gucya kubera ko ruriya rugo ntiruzarupfa kwinjirwa gusa hayaye nyirago ntazayemera abantu bapfa kwinjira hari bariyeri izo banza igacekinga babona usa neza bakakubwira ngo injire wowe usa nabi uzosigara ku muryango hindukira wihana usange Yesu Kristo winjire mu buzima bw'Imana no gutunga Imana winjire mu buzima bwo gutunga Imana ariko imitima y'abacu baza bakwereka ko bagukurikirane bakama bakubwira gutya pi haba n'umuntu wovugaga ngo arahaguruka ari hano
ntibishoboka ukamusanga igiterane cya Irene 5 umuriro watse ngo wabaza amakuru ngo isi yashize hari umuntu mwumvushe wihanye ngo pi abantu bose nabera ushize iyo ngiye mwivuga butumwa nzasenga Imana kayibwira ngo Mana byibuze uzompeza umuntu muzohindukira umwe gusa nahindukira nzumva nyuzwa icyo ngundira Imana ntizi impumwe izindengereza nguyu Dawudi twari turi kumwushize Burundi ahantu mu giterane hatambuka abantu kwihana bagera muri 40 hasaba bacu nabo nabakongo cyangwa ariko nza gusanga iyo umutima w'Imana wakwinjiyemo iyo ubwiza bw'Imana bwakugezemo iyo imbaraga z'Imana zagushitsemo tuzutinya ko umugabo yicaye aho nasobukwe na nyakubukwe uzutinya kuko Imana yayikureba kurondora kuvuga ibindi n'ibindi ngo mabwire bitanu biranga abasambanyi ngo nongere mabwire ibindi 10 biranga abarokote ni byiza kubivuga yese binaziki utavuga ni kimwe gusa iyo tuje ndi turahagera n'ibiti nimushake Yesu Kristo nimutunga Imana inzu ntabwo izopfa kwinjirirwa inzu ntabwo izopfa kwinjirirwa ntabwo ari inzu yarangaye si inzu bamenaguye ninzi koze neza ifite urugi rwayo nta muntu uzopfa kwinjira igira nyirayo atukuze mukombo igira nyirayo kandi yicaye ku irembo nahaguruka gakinga c'est fini intama zizoba zitahuse abinjira mu bwami bw'Imana babwinjiremo abafata ibihembo byabo babifate Bwana asifiwe gusoza simbarambire atukuze nico numvaga muri uno mugorobano babwira gusa ntani kindi ko numva amagambo yanashize ntani kindi nukukubwira ngo ibyo ukora byose umenye uje muri Canada uje muri Amerika ugume hano usubire ruguru ureke umenye ko inzu twatujaho ifite umuryango hazana nizi z'abanyakenya tukazigiraho uburenganzira atari izacu ari inzu ya nyirayo iyo nzu tuzoyinjira muri hope baracafite amahigo yo kubereka mukinjira ushaka wese akinjira ariko hari ahandi iriye utazopfa kwinjira uko wiboneye ntibizoshoboka utazopfa kwinjira uko wiboneye pana gusa niryo jambo ejo nabaganirije mu kabiri ndababwira ngo Yesu Kristo yaravuze ngo ushaka kunkurikira agire gute yiyange yikorera umusaraba we ariko ikibazo cyatubaye umuntu aho kwiyangara mu kwanga undi Yesu arabwiye ngo wamaruka uzunyangirike yarababwiye ngo ushaka gusa nanje ushaka kunkurikira yanga ubuzima bwe yikorera umusaraba nkurikire ariko ntabwo yababwiye ngo mwanga abagenzi ba ariko nico kituma turi mu kwama twangana umuntu akaza yanga undi ari ku gatuti nagiye ahantu hamwe kubwiriza ngo amare umupasiteri umwe ambwira amakuru y'undi muvuga butumwa wahageze ngo aramunchambire ntambuga ngo singuhishe sinkubeshe ndamuhamagara kwatampa amagaye mu muhamagaro umuhamagaro utaricaye inama y'abasinzira ngo bantore Yesu Kristo wa Paulo niko yanditse mu Bagalati igice cya mbere ngo umuhamagaro ntahamagawe na bene wacu ngo nahamagawe na data ngo kandi n'amagambo ngira na ya data atukuze none numva wacu kuntu yagiye aho ngaho ngo ashike ngo aramubwira ati twiteguye gagwiyereka hano mu giterane wacu arabwira ati umuntu mwiteguye ati jewe sino mubashimira bimeze gutese atari uriya so guzana hano atarakutubwira tubwira nambwira ati niko yababwiye sinakamureza ndabwira ikintu gusanze uko sinofana ino jambo zo muhamagara twara ahantu hamwe ndamuhamagara mujana ahantu mugurira icyayi cyiza gihenze kitari cya mukaro
arakinwa ngo amare kukimwa tambwa ati nari ngukeneye singuhisha nageze ahangaha bambwira ikiniki barambwira ngo wamvuze nabi zagenze gute ko ntankazi wacu ziragwana nizanyu sindarara mu wawe tasambu dufa niki harawumvishije nje wagiye kuvuga ubutumwa ngakuvuga nabi ngaho hambwira atayaye none jewe zagenze gute ngo yaye ngubiki ngo nubundi ngo nanishaka kuzokuganiriza banza umbwira impamvu numara ubundi kunganiriza mbwira impamvu wangambaniye uri Yuda umuntu wawubwira abandi ngo tuwamwa uwo ntiyonangambanira bakanyisha naramubwiye ngo kuroga sinijoro nta mundi burozi burutakana mbwira ijambo binagukoreye mbwira igikorwa kibinagukoreye mbwira ahantu nashise nkagusebya kugira ngo ushike ubwira abandi ngo muwe batokwakira sindi ndikirura ndiki niko nyako uko bogutumira ahantu bagutumira nkazaje kuvuza induru iyo cyo kintu ntico ahubwo no guhamagara nje nyine ngakubwira ngo ureke ariko sinoje kugucambira ku wundi naho ngaho kuri kwarashize mu mitima abantu ko barama bakakara hari uwo wacambye nawe Yohana hane nyirinza atarakinga yana nyiriza atarakinga noja kuca undi wiki namuhamagaye kuri telefone nivyo mwene dataruboneka yaratangiye kutubwira ngo inzokiza umuntu azatunga inzoka ngo iyo mbonye naka ngo inzokiza yeguka izokujya uzubona wanyu inzoka ikeguka Bibiri zivuga ngo inzoka nituyibona tuzoyikandagira nawe uzuyijana mu nda izoguhekenya mape tuzamure dushambure abo bazima haleluya kunda mugenzi wawe niko rukundo Yesu Kristo yadusigiye niryo de Paulo niko yabwiye Filimon aramubwira ngo atukuse kugira ngo namasosa Bwana asifiwe Paulo yarafunzwe muri gereza Roma ngo amare gufungwa asangaho Onesima musanga muri gereza Bibiri zivuga ngo yarafunze umwaka n'amezi 6 ngo afungishijwe ijisho zosoma igitabo ijisho no kuvuga ngo yari yemerewe gusohoka gereza ariko akagaruka kandi ngo aho yarabageza hishura kujya niyo mpamvu itorero ryakoze fundraisingirije ku musura tizihereye ubunyine nuko izubunyine zitagishika ariko izabandi zagize zuruka apepa shamburi abazimu bari mu kujya fundraising tugire gute kweheri to kefawe haraho twagiye barayiturya ariko kwa abantu ese ijuru ryo ntiriza ritinywa none mu ikanisa uzosome umudiyakoni witwa Epafrodito ngo itorero rimuheza imfashanyo rimwizeye ngo riramubwira ngo uzodushikirize kwa Pawulo hatabura nake amatorero arindwi Efeso yose arakumana afata inkusanyo iheza Epafro biramubwira ngo uja gusura Pawulo twamenye amakuru ko yafunzwe yagiriwe nabi none jane no fashanyo kandi tuguyihaye nk'umwizego ngo uzoyihuruse yose uzosoma intambara yagize mu rugenzi abantu Epafro na nyirabuko wa Petero nibo bagwaye malaria muri Bibiliya muzamusoma igitabo uzosoma igitabo wumva uko tutugwara tundi malaria muri Bibiliya ige neza nini buganga akigenda ngo ubwato bwira ikibazo aba bagabo b'imfura mugabo umwe bigeze kumuha inka yanje bagurishije ashikiriza izingana n'izihene yarugurye nari ndangije ko azari ifaranga zingana n'ihene ni inka niko yaguzwe ngo nuko ayo ndahumikwa bari mu kugwa amadolari ugasita amanyakenya bagwisha tugashitsi yasatutse
igitengo uri mu gushitsi cyo wambaye niki washikije ibyo baguhaye ko nyirinza azokinga ese nari ngiye kuvuga nde intambara muga Paulo yaje ubwenge buza butakara bantu babiri basa bandusha imbaraga Paulo na Magufuli iyo mbavuze zanu atukusa asifiwe zana numva ko ibintu bireduka kwa muvuga gwera hasi bugeza hejuru titaye ku mwanya noneho aho hariho nsore zarana rimvuze kwa Epafura kugira ngo nishare Onesimo sore Paulo yarafunzwe muri gereza iro bukeye Onesimo aho arafungwa noneho ngo amusanga muri gereza ngo amare kumusanga muri gereza ariko akaba yafunzwe atazi ubutumwa bwiza Paulo ngo ashika mwemeza ubutumwa ngo amare kumwemeza ubutumwa aramubwira ngo byari byiza kuko ngumana nawe ariko ngiye kukohereza kwa Filimoni ngo utaragiriye umumaro kera ariko ubu nyine ugiye kumugirira umumaro ngo navuze kuri rya jambo ry'urukundo ari ryo deni twasigiye Paulo yandikira Filimoni aramubwira ngo mwana wanje nkunda ngo nari mfite ubushizi bw'amanga bwo kugutegeka umva ko igitabo kiza kivuga ngo nanditse n'ukwanje kuboko njewe Paulo ngo niba ari ideni Onesimo kurimo Filimoni ngo urimbareho njewe Paulo ubwanje nzogishura ngo umwenda yo bakurimo nawe wumbareho ngo njewe ubwanje nzogishura ngo ariko ngo utiyibagije kuko nawe ngumba mideni kandi ngo iryo deni ngo ni wowe ubwawe ideni ni umba mideni twaragaje burira kwa Filipo ntiwaboneka wa munsi badufataga yasibiye kwa Filipo ngo inshuro ziri ngo ategereje Filimoni kiyakubitana mu kirando ariko si kwinjira gusezera abandi Misiri ngigashira kwa Filipo habaga ngo abakobwa babatarana sobanura amandiko pana abakobwa bamashinyiriza inzara gucya gusa mugire gushya tugire gushya hano imishito kurango kwandika amandiko inzara zigera hangaha taho yoturuka tamandiko yoturuka muri ziranzara tibizoshoka uzozica umunsi umupime urare ku musozi urebe ukunda amandiko gufata urukundo nyirinzu ntakindi yadusigiye ni urukundo ntakindi yadusigiye nimuhindukire musange Yesu Kristo mwihane gusa muze urugi ruracakinguye twigisha barambwiye ngo muzozanigisha nitonze ngo nibwo abantu bazabumva ntako ntagisa kandi ko ndamanumva umugongo wawe nge ikintu utamenyera none nditonze utumva ni kuki nyirinsu nukuri gusa nyine ngendo yundi uravuna avunitse nashize ariko nyirinzu arahari mugende buke mugende cyane mwitonde mugire gute nyirinzu arahari afite urufunguzo umunsi azahaguruka agakinga ubu nyine yarakiguhaye amahirwe yo kugira ngo winjire nutinjira igitondo azohaguruka agakinga sefini niba azokinga nimugoroba sefini abacunguwe bazogira gute bazozamuka abakiranutse bazinjira muri iryo rembo ariko abadasa neza abadakiranutse niko Yesaya yavuze ngo hazaba inzira nyabagendwa izitwa yo kwera no gukiranuka abanduye imitima tibazayica izabiya babandi ngo umugenzi naho yabara umuswa tazayiyoba kandi muri iyo nzira ngo ntantara y'inkazi izayiboneka abo ngabo nibo nyirinzu ategereje
abo nibo nyiriza ategereje ye ko murumva torero nabo nyiriza ategereje nabazaca muri iyo nzira batanduye iki imitima imitima y'abantu irahagaze tibakiryama ngo bashaka kubona wangara iyo we tibazabibona we amegwe nasubire mu isaho sundi umuntu azarara rundi joro gute uzimbeho irimo kubana ariko umuntu akamarara akarara ashinyirije ucyo bugaca mu gitondo niki kurarara ijoro kugwagwireko uzotundwa n'imbe uhwere kuko simfite kuva mu nzira toyi uko nukuri hano ndabona nta muntu nzi cyane cwa eme arahari eme arahari igihe twatangiye tukicyambara bodaboda ngo none ngongeza ngo numara ngubwo wahebebye ngo namandeka tibishoboka uzohebeba usange nkiri muzima umoke usange nkiri muzima wiruka usange nkiri muzima kubera kuko je mpisemo Yesu mucunguzi wanje nkunda andutira amafaranga n'amazu meza je nkunda uwabambwe murutisha n'amatungo andutira no gushinga n'abisi bose tuzamure Imana icyubahiro haleluya kunda uwo nguwo wabambwe wampinduriye ubuzima wangize umugabo mu bandi uwoni nikango nkaba umwami w'ishanga undi mbata y'icyaha cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye nari babwiye gatatu gashize babwira amakuru y'umuvugabutumwa ngo wagiye kubwiriza ahantu ngo yibagirwa Bibiliya ngo yibagirwa Bibiliya mu nzu y'umwana n'umukobwa wa muri foye akwisi tugejeje ko murati bitawunyagwa kanzoza nkugaruka gani we tubana mu kazi ibagirwa igitabo wibagirwa igitabo janike ngo ugenda utambaye ibirato no vantu ngo Rwanda tambaye ikirato ni modoka ntiboza bambara ifuti uzavuga turi umuntu yagize ikibazo n'umutwe ariko umuntu akanaguruka agafata urugenzi ko kuva mu kindi gihugu yahuruka iwiwe ngo yibagiwe Bibiliya ngo bazotanga itangazo batanga itangazo mu kanisa akana kagakobwa ati iba mu wanje aya esko noje he nono umuntu umugabo asabye ukaje kumwe igikoma mu nzu y'abandi akazamenera igitondo ngo senti murateka mu wawe gushiba tatetse nyirinza zokinga hakika hari tayari Bwana asifiwe atukuzwe Yesu mwumve ijambo ry'Imana nanyashika munamunye turaziranye cyane ikitambo yungu yotsa tuvuga twanigeze gufata ipepo mu wiwe ndahwera uko iya mbonye azampeza agaciro maso ku maso gikondo Imana ishimwe ko tuzatuvuga ibintu bakaba bahamye siko kwiza cyane umuntu atwitwaje inyama hano ndi ngo yitwaza ishupa biragatsindwa sinza mvura inka sinojana ishupa bishoboka mukurinya twajanye n'umuntu hantu gusenga muzi umukira namwe gusa umuntu akintu turi bubone ngo none kurabona ngo no mukire ngo nitutamubwira ishimana yavuze umuntu akintu ari butumari amaze twakubita Yesu nawe yamacika ngo twakubita pi
twakubita pi bwira wacu ndamubwira ati jewe pi wacu arambwira ati atereka nsenge arakubisa ngo hari cabonye akimbwire ndamubwira ati wa ico ureke kuvuge nasohotse ko navuga ko ndabona kutawe ikirere cyafunze reka twitahire nashaka twimitike turamenya uko tubigenza ariko ureke guhimba ikintu ngo baduheze itike iconje kiza kintera ubwoba sino himbi ahubwo no kubwira ngo twaje ariko uko wawe tubona turi gute ko nukuri kwima nukuri jewe ico cyo sinkigi habe n'umuntu hano arahari wawe umoja wano wampamagaye arambwira ngo wampamagaye muwiwe ngo kuza gushambura ntampamagaye muwe kuza gusenga ndamubwira ngo sindi umufumu uko nukuri wano umoja sinobeshera ku gatutu nguhamagaye muwanje bambwiye ko harimo igiheko none uzoza ugifata shize nigi ndamubwira ngo sindi umufumu umbwire ngo mpamagaye muwawe kuza gusenga Imana nishikika tugabiza abo bazima barafatwa badafashwa bagumane n'abaho izo niho biza biteza bamwe intambara ugasanga niba ngiye gusenga mu nzu ya runaka niba harimo igiheko ngo mwakuze nashika ntakibona intambara ikavuka ikaba ari byo bisaba kuko no kwitwaza kantu kugira ngo ndebe aho nkajoge kamazi ningataga ambwira ati kandi bazababesha kandi akamakira ico cantangaje kugira ibintu byose biza bifira mu mutwe yamubesha ngo aragifashe kandi ari cyo yari yazanye akamakira muzamukomeza mu babeshe bamwe bakire uyu nguyu hari mu wiwe hari nka saa 4 za nijoro twari dutaramye n'undi mukozi w'Imana ngo ni Napoleon adusengera umwana maze numva kuko abazimu bamanuka bose baramfata baraniga neza aba bacu bagira ubwo baravuga ati umuntu wabandi rurarangiye nyine aguye mwacu ariko Yesu aratabara tuzaba muri Imana icubahiro haleluya Yesu Kristo aratabara kubera kuko twamumenye kandi twamuhise bene data ibyo dukora byose naho tuja hose hariho nyirinzu nimutunganye inzira zanyu mwerekane nubwo ibyaha byabamwe bigaragara vuba abandi bigatinda kugaragara ariko kwiherezo byose bizogaragara kandi nibimara kugaragara umuntu anagera ku muryango uwo bazokingiraho ni kugwe ijambo ry'Imana rituganze amen Gwino harare usange Yesu zani mitwaro yawe harare uyimuharire gwino usange Yesu zani mitwaro yawe uyimuhariye gwino usange Yesu zana 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 mitwaro yawe uyimuhariye zana mitwaro
zana imitwaro zana imitwaro zana imitwaro zana ibibazo byawe ayizana imitwaro
mwike hasi yego